Asikubingelele siphinde sikwamukele kule channel ehamba phambili izindaba ikabhoqo. Siyacela uma umusha kule channel uciphize usubscribe button uciphize nebell. Mengabe le video uyibona ku TikTok siyacela ukuthi usifollowe. Sikhuluma nomacingwane ongizwe Mchunu imvuma nevonyela Obama eMelika. Wemacingwane lensizwa okuthiwa usaliwa ingabe uyibona injani no ungathini nje ngosaliwa ake ngizwe Lela-ke yabona inayo insebe ngifuna uqamba mfowethu ngosikhuluma iqiniso mfowethu uqinisile uma uthi akangitshotshulele lo muntu unayo insebe ekufuna nsikephe nje uyazi ukuthi ngempela lo saliwa lapha la into nje engathi mayiqhamuka iseshwa njengenzile ukuthi ithiwe nje iyaseshwa nje amaphoyisa anxapheka ngoba engathathulanga lutho kodwa unayo insebe yokuseshwa njalo ngenyanga